بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله: باب الصدق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: والصادقين والصادقات الأحزاب. وقال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. أيتي الله سبحانه وتعالى تجد المامور وسليل الحمد لله يقول رجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأمه ليمين سبيرون رجل صحابة بفوق رجل إهور كان جوكو دينك بجوكو نوكا من التوى كان جوكو دينك. اللهم آمين. فالفي دوام ويلو يا الله يلمك يؤمن يؤمن كرمك بفوق وأدنى دمو قدو باب الصدق قالوا دمو قدنا يبانغل وي دمو قال قول الصدق قول. الصدق هو ما وافق الواقع وكان كما أخبر به المخبر. ويتقول وكو هاوري وديكو وكو فيلنورا وانو وديري نو ndo yete gongo aksu mo al-kadhibu ko fenu. الكذب هو ما خالف الواقع ونفناد كقولوت ديري اكو وديكو وونيلا هرنا ودينا اما هر بيدا ما هر دويتا ما هر ففندا ما هر يلتنيرا اما كوانكو كواديدو ما زمانو كواديدو ولدو غونغول ما نتاو كونتي نولا تكون فوق ko gonga. So wi ko min wadi tawa ko neba yango yede tawde hini digi on ko kanko wadi. So wi nami wadi tawa ko neba tefede tawde pellet na kanko wadi. So wi ko kari wadi hara ko. So wi na kari wadi de tawa kadi ko non. Don do wete gongol mo Allah sikinu do ara o mani kono wala hay mo tantini ka ho wondire tantini ka ho wondire ka yeyugol e ka sodugol tawata on tigi ella di wondi enen ko yeeda ko fof ko inna ha bido yeede wanon ko konno no mari ella kaari be kaari wala fi ka umriya haldo warna hunde kaari mi wadi kono halde den no hi kono ko wi do ko dum tigi mi wadi tawakali ko dum tigi melati kaadi tawata kono haldira non tigi kono mon tigi hondirta ko ngoni ko ka kuude o dum wala fi awzara min do tuda no law fi al-ra'il al-awwali kana kathiran atinobe be hari ni andida gongo ko be woni o ni sikirta bayda sinama ko jullo ko bombo wal ko kali men sikitaki do bay ko na kali yeti ma ko kali yeti awa jogo no jakkirde men ha hande men jari borani ko fena. الله أكبر. قال الله تعالى أن تقولوا يا أيها الذين آمنوا قم بيمبه قولوا قم بيمبه اتقوا الله قل الله وكونوا وني
laate ma as-sadiqina wondude e gonguɓe. Hey gomɗinɓe hule Allah wondon e gonguɓe ɓen, sadiqina gonguɓe mana tawa ko ɓe wowlata kon fof ko gonga wonde e ɓen, ma laate ɓen wone onon tigi ɓen. wa qala Allahu ta'ala, Allah to ɗo wi was-sadiqina was-sadiqati, e gonguɓe worɓe e gonguɓe sonnaɓe ɓen. ko Allah subhanahu wa ta'ala o linti to sifaji ɗo ko heewi ko nde Allah no sifo julɓe ɓen ma no yamiraɓe fayda ko damir gol ko tun addata haray fof natori ɗo sonnaɓe ɓen jokkora ɗon. kono on ɗon aya o ƴettu o so waɗi sifa gorko sifa debbo, sifa gorko sifa debbo, waɗoɓe sadaka worɓe, waɗoɓe sadaka rewɓe, e juuloɓe worɓe, juuloɓe hooroɓe worɓe, hooroɓe rewɓe, ha wara o inni gonguɓe worɓe e gonguɓe rewɓe. aya ara noon Allah rerɗini en yi en wondu e gonguɓe ɓen, wonoɓe gonga ɓen. ko waɗi sa wondi e fenoɓe tawi fayda communauté mo wonduɗa on fof fayda ko fenoɓe, ɓe wonda e wondirɓe de ɓen takko ma ɓen fof fayda ko fenoɓe, kala ha wata woni ɗo gonga, kala ha yaltiriroyta gonguɗo goto hakkude fenoɓe temedere wi fenoɓe no ɗo. sa wondi kadi tawi ɓe wonduɗa ɓen fof fayda ɓe wonditta ɓen fof ko wowloɓe gonga, ko gonguɓe tun ɓe raɓete, an kadi a wona joni wowlomo gonga. dare e wonduɓe e portoɓe goo yahay ha ɓe ƴetta jikkuji maɓɓe ɗi tawa si ɓe arino si on haldi juste ko halduɗon ɗon ko ɗum ɓe watta e no ɓe ko aadi porto tawa ɓe ɗuuɗa haala wi mordo mardare jooɗagol ño'a yimɓe ɗuma ɓe jokki jifu maɓɓe jokki golle ɓe wondigal ngal ko raɓidira e ɗum ko ɗum wasi o wi wonde e gonguɓe ɓe, wonde e gonguɓe gono kadi on gonga haray mettafi. Allah wi fayin aya sakkitiɗo on ɗo falaw sadaku llaha la kana hayran lahum, si tawi no haɗa ɓeɗo ɓe gonganino Allah, ɓe gonganino Allah ɗum wonnana ɓe moƴƴere, mana gongal ngol Allah tawa ko Allah yamiri kon ko noon won tigi waɗirta. kala ko o wi ɗum ɗo ko Allah daali ɗum ɗo ma ko Allah yamiri ɗum hara ko gonga, ɓe fenata ɓe febino e hoore Allah. fenugol ngol no boni ha feƴƴiti, kono tentini fenugol baka e Allah ma fena baka e nelaɗo Allah. ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala himo landi ka alquran nokken wi waman adlamu mimman iftara ala allahi kadiba, ko hombo tooñi ha hewti fefindiɗo fini baki e Allah, wi Allah no harmini ɗum tawa Allah harmina ɗum, ko Allah yamiri tawa Allah yamira. fi tun no hettira yimɓe ɓen wona yimɓe fof hulayne he ɓay ko Allah yamira haɗa dow waɗe haramtino hanti ko fenani ko fi tun no colonisira yimɓe ɓen. ɗaɗo maki man kadaba alayya mutaammidan falyatabawwa maqadahu min annar, mo feni e hoore an dembete pas awa yo eɓɓande hara werdema ko nekkata yiide. wa amal ahadisu, amma hadisaji ɗin, hadisaji nodduɗi en, rewɗini en, jeeji en, fiyo en gongu ka konngudi men e ka kuuɗe meɗen hiɗi ɗuuɗi bus. walli fiiɗo on ɗo no addani en ɗo seeɗaji. oɗo hadis arano ko kanko ka dambugal ɗo kanko watti hadisaji 54 bi deftere nde fuɗɗa. an ibni mas'udin radiyallahu ta'ala anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam qala inna as-sidqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-jannati wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujuri wa inna al-fujura yahdi ila an-nari wa inna ar-rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadhaba. muttafaqun alayh. Abdullah ibn Mas'ud o
moƴƴetti e nelaaɗo meeɗen sallllahu alayhi wa sallam woni nulaaɗo maaki wonde goongugol ngol fewnayi faade e ɗiggere e moƴƴere e kulol Allah e ko ɗaɓɓa ko albirru ko wiyete birru ko dendanangal ko moƴƴi ko ko konngol mooɓidirgol ko moƴƴi ko fuu wela e Allah on aljanna Allah on lawi to ka deftere makko lan tanaalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun lan tanaalul birra on heɓata ko wiyete birri ko ha okkitiron jawle mon ɗe yiɗuɗon ɗen tigi 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 o wi ɗo noon goongugol naɓay neɗɗo goongowo on ha e nde o étape ɗo ko wiyete ko birre ko ɗon woni yurmede Allah nde waɗugol ko Allahu yiɗi acca ko Allahu añi wa innal birra yahdi ila aljannati ɗum kadi mo hewti ɗo on étape ɗon ɗum ɗon kadi feƴƴinemo naɓa mo transfert mo ka aljanna ko ɗum woni hattirde e ko ɗaɓɓa ko natugol aljanna yo Allah naaɓi o wi gorko no goonga nokku ngo o wi to wayata harra sidga o ɗaɓɓita kadi goonga kan haray mo tefa ha est ce que ko goonga ni est ce que ɗum ko goonga tawa ko goonga tun o wowlata ha o winde ka Allah wonde oɗo ko goonguɗo dey kaari ko wowlowo goonga kaari ko goonguɗo ka kuuɗe mum e ka konnguli mum ɗum winde ka Allah to waɗala ni mo win inde muɗo yoori on registre ɗon haray o mali yahaya kadi ka yimɓe ɓen fof andana mo tawa yimɓe sikkitaki hande kadi kala ko wowli fof parano woni bal hay si o faljoyi o wowloyi ko wona ɗum tawa koye angal andugol yimɓe fof ine awa menen le haare meɗen felliti ɗum ɗon ko noon woni kono nandi haray ɓe faytu o wi neɗɗo kadi no fena fewna eɓɓinira moƴƴina régulane so mi wiiri ni ɓaray ɓe anda joni mi wiiru ni ha o winde ka Allah kaari ko fenowogol o wi taw o fenade naɓiray e bonki fujur ko bonki ki naɓay ka yiite ko étape so ti woni fenowo ya ha o hewtoya degré wiyete ko fujur oɗo woni bonɗo hayɓe fof huuɗo ko hombo yettima ko kaari moɗo an kadi tampini en haala on ƴettata on anda ko wino hunde kaare ko tawan jaka ɗum fof ko fenade ko fuufala fof hey men tampi men haala on nani mi yiɗa ɗum few awa so hewtino ara o futtoyi ka yiite ɗon ɗon naɓa mo ha ka yiite si o tuubani Allah yaafima sera ko neɗɗo no fena fewna ha o winde kadi ka Allah kaari ko fenowo nani ɗum winde ɗon malaka ɓe gaɗɗoɗa to kaari wi on ko fenowo allahu akbar Allah dandu en hadis on no fotta e servi gol mum hadis ɗimmon ɗo ka dammugal ɗo kanko watti capanɗe joyi e joyi ko an abi muhammadin alhasan ibne ali ibne abi talib radiallahu anhu qala oɗo wi hafiztu min rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam o wi mi hunjike immorde e nelaɗo mi manitike e nelaɗo alhasan ibne ali woni fillade alhasan ibne ali sowore makko de ko abou mouhammad o wi mi manitike ene laaɗo konngulɗi o makaynoɗi no jeeya ko mi manitino imo makayno da ma yuribuka ila ma la yuribuka accutu da o terto accutu ko sikkitiɗa kon yaha e ko a sikkitaki ko sa wat jiɓini ene ɗum ɗo ko gonga ni kana gonga ni terto ɗum tahuto ko fellutuɗa wonde ko gonga ko ƴetti ɗum ɗo no dagi ka dagaki mi nani ɓeyano wiya no dagi mi nani noon kadi ɓeya kadi wiya ɗum dagaki koy terto ha innan ɗo pellet ɗum ɗo no dagi aybi jam o wi sabu hon ɗum o wi fa inna sidqa tumaninatu gongugol ko wallinta ɓernde tumanina ara ɓernde man no ɓutti jos hay si a wowli goonga yimɓe ɓen kan goonga ɗon wiyama he ko kaari woni no awan yo yahay yo naɓe ka tribunal la justice o ko kanko woni seede o ko kanko yimo andi ɗum
o kanko ko kaari wi hunde kaari gasa yimɓe fof bulan heeɓe noddiɓe o koɓe seeditoyo ɓay holnade ɓe wonugol ɗum kono an siɗa anndi pellat ko goonga haɗe woni ɓernde ma no waali bala haysi ko yimɓe ɓen sikkitikema maɓe ma a tampinama sogama kono ɓayɗande hakkude ma e allah pelletti ko goonga ko sabu goonga wonɗa e tilfirede sabu goonga yimɓe ɓen hutorma ko ɓayɓe annda haɗay hakkude ma allah ɓernde maɗa no waali cop o wi wal kadibu ribatu fenade nden noon haray ko sikkitade haray o tigi huli tum so ɓe andata komi moƴƴini ɗo ko o montage ɗo taw si goɗɗo andata taw si ɗum feeñoyta kono mi gata ɗon tumi mi wakkilo ɗon tum kono haram tigi ɗum waɗi e ɓeyde hay si yimɓe gongini on tigi wonin hakkude makko e allah haray huuti hoore makko eyi wonde a naftu lawwama wonki felay jommuɗum wonde ɗaɗi ko gueɗata daari ko waɗɗa daari a feni hawni ko yimɓe goo fena tawa ɓe ala intérêt hay hunde e nder fenande tawa ɓe heɓata ɗum hay tambaɗo mum tawa fenande nden ko addanta ɓe ko bakkat ɗum ɗo woni penale goɗe addanayi joom majje koye intérêt ji monnaɗe tigi heɓay be awal heɓay ɓasa suudu heɓay terre nokku goo gasa heɓay ɓiɓɓe mum naɓete Canada naɓete ɗo e ɗo hara jarraɓe fenande nden ko fenande ko waɗani mum ko nooni on ɓe fenude taw ko fiyo goɗɗo goo heɓo nafoore ma fena tun fiyo jali fena tun fiyo yimɓe fof yo jallo fof saako ɗon ɗo jala tawa ko sabu fenade on tigi ɗen penade ɗum ɓuri hulɓinade allahuma sal allah dandade fof majji rawahu tirmidi wa qala hadithu sahihu wa sahahu cheikh albani fi sahih jami hadith on ko imam tirmidi e woɓɓe go filnimo tirmidi wi hadith on mo selli cheikh albani ka sahih jami kankane o wi hadith o mo selli qawluhu mo firde ɗon o wi konngol makko ka o wino yuribuka أو يريبك وهو بفتح الياء وضمها سل يريبك سل يريبك ياء ولا مضمة ولا يو ما ولا فتح ولا ياء ومعناه اترك ترتب ما تشك وسكت داكو في هله إداغا والنور وعدل أكتلون دون عدلك ترتقل سلون دون إلى ما لا تشك فيه وتوت أسكتاك kala ko tawata sikiti ene to dagi ga daga ene o get importe ko ma ko bangi lu ye dum no jibade ni jibi de o be to dagi bi daga ti ene terti ate to be ajuma fi al-thalith hadith tamu do kanko sakki do jangude inshallah do kanko watti hadith ak capande joyi e jeego bi deftana futa jangede an abi sufyan sakhr ibn harb an abi sufyan صخر ابن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل قال هرقل ماذا يأمركم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سفيان قلت يقول اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة متفق عليه أبو سفيان وبيهنو يونان كهرقل اللامي توم بيهنو بجمع جلب بيهي توم بي جهادي بجرد مكة landon o inni e lando ko rum on tumati ko yunan wiyete ko rum on tumati o inni gardi makko ɓe militaire ɓe o inni mino faala yon ɗaɓɓanam e ɓe wondi ɓe Muhammad seeɗaɓe ɓe ara ɗo mi yewta mi faala landade ɓe goɗɗum mi nani o yaltuɗo makka toon o wiya kañum ko nulaɗo kanko nulaɗo o zamanu ɗo to fala tefude anda fi makko goɗɗo ta añumo ni tum tawa andal taw kanko woni hombo o wi kono eto ɗon hara siɗɗo makko tigi hiɓɓuɗo no tawa e arɓe ɓe on tumati ɓe
ƴettoye ɓen ɓe addi tawi Abou Soufiane no jeeya e maɓɓe kamɓe o délégation haala way ɓe naati ka pale ɓe tawi Héracle lamɗo o inni onon ɗo ko hombo woni siɗɗo Mouhammad. Abou Soufiane a inni min ɓeeɗo fof ko min ɓuri mo hikkude o ini ɓe faalama landade kono gonganami noon nani o tafenanan o questionimo ɗon questionnaire ji buyi jeeya ko o landinomo o wi ene Mouhammad o e mamaɓe makko e mawɓe makko no woodi no lamɓe o inni ko woyo si tawi no hara no woodno e mawɓe maɓɓe e mamaɓe maɓɓe lamɓe no mi innani o ko laammawo muɗum faala hettude kono yimmo mo rewde ɗi laawi ɗo wiyawde ko nulaaɗo fi yo hettuto teddungal ko mawɓe makko jogino fuutinoɓe o wat landi bus ha o ara o wiimo ene honɗum noon o woni o yamirɗo honɗum o noddi o e mum honɗum o wi yo waɗu Abou Soufiane inni no jeeya ko o wi yomin waɗu ko wo koye min raw Allah gooto wota men cinkammo de ko kanko Allah ko gooto pet ɓenno mbeɗa jogii ɗum ka suudu Kaaba mbeɗa jogii Allah ɓe temedde pen capanɗe jeegom kanko no wari wini ko o Allah ko gooto pet wo ko noon tum mi rewata kadi o wi min kadi yomin tetto ko baabiraɓe amen wowlayno fina tawaji o wi min tetto ɗum kadi mawɓe amen ɓen no wiyayno awa Hubal e Laata e Manata e Uzza e ɗiɗo ko ɗi woni allaji ko ɗi woni tedduɗi ko ɗi humtata haajoji ko ɗi dandata ko ɗi watta ɓoyo men tetto ɗum fof ɓe acca fina tawaji amen mawɓe amen teddinno ko men terto ɗum kadi mo yamira men o wi mo yamira men kadi yomin juuɗo hemo yamira men yomin goongu ko ɗo sabu ɗum ɗo o addi gissam himo yamira men yomin goongu min wuwnoɓe goonga tawa ko min wuwnata ko fof koko waɗi ko o wi himo yamira men kadi wonde yomin wonu nefinagol anndugol piiji kanɗi ñidduɗi waggol zina emin tetto zina few ɓe wona laaɓuɓe himo yamira men kadi jokkugol enɗa o wi ko sifa ɗiɗo o yamirtana haka sakkitore gissa no juuti o naari mo ka Sahih Muslim ko ɗon ko ɓuri juutɗe ɗi ka Sahih Bukhari taway higom ɗum ɗo Abou Soufiane fewɗo ko wolta ɗum ɗo hari o natani kadi siha kono o wowli ko waɗi ko tigi goonga o tigi tigi goondu ɓay o yaƴƴitu wolani mo indi ko noon koye mo wolu goonga koye wolu goonga automati o wi si tawi ko wiɗa ko goonga ka teppe an ɗo laam makko mum hewtoya ɗo gadina ka o noddata ka hewta ka kami dari ɗo kallet ko hewtude ma feɓɓoy kadi ɓawata toon ki Allah subahanahu wa taala o Allah faami e dina kam faama sellude o wasinen kadi goɗe tiri ko jaɓane goɗɗen ko fa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Assalamualaikum warahmatullahi Naam, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari besalmini omlan kasidang jam ona be ngureji. Hari omltanama dawgol bimbe do sifugol dido emission ji dina yankoje hari don jarna e don weltana. Hari mi wadi do information fi yen heba material ko gollitiren do ko wawiren nafrade jama wontirɓe e sengo yaasi ɓen walla koko ɗaɓɓiren appareil par ce que man appareil ji ɗi mi joguinoɗen téléphone ji ɗin ɗi yadirno lan ɗo mi ronki hettude te noon ko sowdaɗi même pas 2 semaines haray si jama o wallitike en heeɓi appareil ji go harayno himmi nafa inchallah haray ko ɗon information ɗon wonnude en jonnude. Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh. Numéro no affiche ɗo
fi ko fala ɗo humpudirede wo ko orange money ma whatsapp